Tinawar ka din na isa ka to. Satu orang dari tadi nih, weh, makanya kau boleh teh, sama nih kulit, kuat, tidak tahu. Buat ulama, may kumornya, bela atas semua. Kacau sama nih kuat. Jadi contohnya membaca dulu penyaluran dalam BG dari lapa-lapa waktu. Lihat gunaku keluarga nenek kita dengar ini nenek no ini apa kah? Nenek Mercia. Jadi ya deh, lapa pagi selasa semua, lapa bakri. Sebelum tasik ya, tasik. Sebelum api Oke, Heriska, terima kasih Heriska. Bagus kembali. Apa? Yaitu siapa Pak Pino, siapa Pak Agung, Lola. Kade, woi, Kade, Umma. Susah bilang ya. Sana Lola ya. Sana Jendra. Persibanan kita. Ya langsung berlepas ya pada 5 lang. Sebagainya pada lagi perkara baik sama laku tidak sama kah? Oke baik Heriska, terima kasih bintang-bintang anak, terima kasih semoga jadi berkat buat kita semua. Oke baik. Oh ya Krisma, lihat deh, ini galang balon deh, depan deh. Ayo ngepus deh. Ya tuh maaf, ya tuh kamu untuk perintah kami pending cuma sampai kepala RT karena kami tidak mau terlalu meluas nanti resiko Solanasa tidak apa-apa kali sama yakin bukan bisa terlalu banyak meluas. Lihat deh, selesai main. Lihat deh, ulangan sepen. Lihat bisa ulangan sepen. Makanya saya bilang kami tidak buka. Karena lihat sikon. Nah ya betul, sama ini aku kan. Kota kiruk naik. Lami tiro sikon. TikTok itu kan dile. Puskesmas ya. Resminya. SMK. Bukan lagi main. PKI data. Oh, puskes anu. Oh, kamu. Oh ya tuh kamu RT, ini kemana?
Corona. Lihat bulan 5 ini lalu utama tangana dari papari mula utama kiri terutama mula papatilan to wah susta lihat lima motor lambe sama itu kata kalau resmi tadi main di Kondoros ya bena pasien bantu ki. Dari yate pangusaha langsung orang ke menerima. Kami lako turun di kebuangan, nalago mintu turun nabe turun nindo, labu itu nado mai liatung, damai balombo damai bongko, na kita mintu solana satu lende nate, dempate lama alala naga nende, waliangan ni, ya deh lalu tamat cuma nende. Dia tiada nak bisa lalu tamat atau pagi. Ya tiada nak lalu ke berapa lah? Ya tu sahaja saja deh. Ya mertua kuah. Tabe lako kamu turun nanti inde indara labba karuri temai mintu apa solana satu lata penelona kita nasa solana nasa to menarangan nasa kitu tangai lalu tulat tapo melona jadi takua menitu kamu paran nona ninde pira na susura to kukuari kita si kalau abang ate lihat tuh na tumanete na susi me sedang kalian tuh na dulu na tuh si pakaboro duka ya tadi ate sang pasang lagi bapak sisi kalian ate sang pasang ide lama lelako tanda ben na tanda indo ate ulun na lama lerek kiriya tuh iya tiada lama lerek ke Kolombo. Jadi sampai pada motor bersemangat. Oke Rizal, dalam oke, Pongsein bosku, oke Pongsein. Rizka kirim tuh ada bintang delpin, pemula, iya tuh ada. Kirim ini tuh ada epen ya, lah berkati mutu epen kendo minggu. Resimu sebagai bapak anak Isak. Oke Pongsein.
May puro may dugo lang tayo, nasulim kita. Oke, mana lang dada pa doon. Iya, dente sisi karadela lurek ke liatung. Padahal laki pakada sidi te kena liatung. Katabe lako bati pong siya lako parenge. Toron nambe toron indo. Salaku pandita sa pastor siya imang. Kita solanasan. Pira-pira begitu parenge pasule monina. Ya tu sipatui mo solanasan di ko ako. Pira-pira ka parengesan no liatung. 10 ka parengesan. 5 na nila taso lang may tamate. Ito na bena. Jadi ya tu lagi neng karon teh na jorang mang pangabas si dolo. Dako pa dogi pakaday. Naman ni mentoyo to di pira pa apa-apa. Mentoyo parara, mentoyo patandukan. Mentoyo to kaloko na mentoyo na tamabo ni. Kalau sini ni popali sa atong torre tong konan talan. Jadi ya teh na mentoyo kaya pangabas si. Dan ipakadang doon nene ite na wana sama ni 5. At perangit mo bakada sini. O saling menindi ko der kata sabaran nene. Terang kata sabaran mate katan itu tiga. Apalagi teh may tapakada. Tak pernah dapat tadari na dadi mo ya. Jadi saling menindi ko dapat tapakalor sa lanasang. Ya teh dong pangabasi. Bisa ngasal guys si bali ni bulu mata. 6 taon dadi do. Tanggo tu nanitas so kita mate. Yang terangnya ni kumu pakolian. Indo Maria kan ni kiki. Mesot buta patu nani allon nani bakka. Kaya tu tahu lah alam ya mate tanggo nani mente te me na tomate. Kaya nalolongan na rabu ko sampu pendor rimbe ko sendo ko tomate dari pandang tri. Anak-anak dari kisah bentang jadi dari payon pakolian dolo. Tapi ngimeloy. Ya te pakolian si bali leke. Ya te leke daw patandukan ang pakada nina ko ya te leke. Ya tuburan lo na pendang kibay ne. Si bali ibaran lo yang paparedian na dadi to leke. Oh ya mate si bali mo leke ke pakolian na dadi ne kumu. Te kumu bentang lo kibay ne. Tapi ya tulah tahu lalan ne kumu si bali no sa uwa. Na dadi to ne pakilomane. Angin mo to dolo dapat teman yang pataroy. Ya to te ne Maria. Si bali sa Padang. Ya te sa Padang. Ang ano ko mo lo ne patandukan. Tatandai. Orang lo si bali do sa u. Dia yang sa losok. Na dadi to sa Padang. Si bali Indo Maria to di pakaran dia to dong pangabasi. Na dadi do pa ni sa lang bataw. Ya te do pa ni sa bumay ni tangan dilam ni lamitan ete. Na dadi to pangapal ni sa misa. Si bali do korong-korong na may pakesan. Na dadi do sa pakelo. Si bali to ni pakilomon ni nina. Oh, tapang amar ka to. Si bali to ni pakilomon ni pakaran niya. Si bali to ni pakilomay ni tayo na to. Taso mo lang may buwan nito. Tanglo mo to kaparingesan nila yan. Ipakara to. Ato na te. Ne kiki. Si bali ne kiki anak ne tako yang may bebo. Na dadi to ne tambok te biyate ne tamboke. Kakirong ngimelo pa de ne tambok di bay ni rakan na dyan ni mo ni rakan. Pada pata pakaloloy. Si bali ne kiki de do kiki yang may bebo anak ne tako sa na yang may. Na dadi ne tamboke. Si bali ne tamboke misa. Potay pa rin ko mabay nga kamo ni rata. Sawayate ne tamboke. Ang ne londo do may para. Ne lolang na diyan ne londo na diyan do ne tamboke misa. Na si bali ne tamboke ni na anak ne kiki. Na dadi do sasun. Oh. Lo na babay ni pangata abi. Na dadi to nasarsan. Oh, yang masam na ganyan to. Be na te tomate. Manda pigin pa. Yo. Jadi apa ang tungkol ng di pakada to? Misa pa di pakada nina. Taso yo to kaluku. Kung pakada nina, ito yo to kaluku na adwari tawjo. Isang aman na tumangkin na rantemanik. Ya te rantemanik. Si bali di sangan do kaswaran. Dalali do kalimbong.
Yang udah apa dia si Bali Polan. Nah dari leburan lo. Dari borong lo tadi pakaran ini now. Si Bali borong lo dong buat tandukan dari lekalekin na si Bali pakulan yung kamu di pakaran ini. Jadi bayi marong mo to asidi. Pemita mo na paralo di sawit ini dari pangabasyan nan ngapenti di kwa kami nonton dalam pangabasi. Jadi pamalim mo tutuparin niya ini na pindan na pa kami kimbay daw ke tumbay langan. Kemudian juga pilang terapi sidi na pati na nasa kita pangabasi dami. Ya kideng tulang nalay. Jadi kuna dia tutup pareng nya bayi tulang bayi pa sule mo bayi na paralo. Jadi bayi ato asidi ki parampo saling manindi. Kubakaran niya kupada daw kay kala sa kabara ini. Sabaya te lontara isang pulo-pulo bitaw pakarin na di cocokan yan sa pulo mo bat kiton mo. Yo sama-sama bara kira kada di neneta. O sedangkan to demol po pa na tatan kumindan mande nan nandok na. Mosay bali pas sekolah pelagi tayo pagkatigoy. Jadi bayar to si ki parampo lebih kurangnya mohon dimaafkan kung sumang ala kau kita serasa. Apa? Kamu anak ada kalau masih nggak mau main ulangan. Iya. Minta ambil. Iya. Cocok lihat yang ni nak. Jadi sisi Iya. ada dia lewat Usang awas. aliso waktu kita masulanasan jona maalala nada na tanay si kandante na kita keluarga to. Jadi yate laku pekadalan na lahat na masulanasan jona te persembahan na keluarga mewakili Badan Pekerja Jemaat Buntu Masake, Sisola Tondok, Sisola Masigi, Sisola Tomangura, Sisola Dasawisma, di Gua Kurde Sumanga Alangan Nolona Pengumatua, Tu Persembahanta, lalu Tama Gereja, lalu Tama Masigi, sumbangan tarako Pondok Tomangura Dasawisma di kuana puang tontong pamatoto ki lalu katuanta umbatanai torro undang ka katuan dito lepa kurre sumanga mintu na to langang pong matua na tontong pong matuang pamatoto ki solanasan kurre sumanga upakaday ya Tama lelang pembangunan gereja Toraja Jemaat Buntu Masake 3.970.000. Betul pa 3.970.000. Sumbangan talko tondok 1.150.000. Betul lebih 1.150.000. Dasawisma 900.000. Dasawisma 900.000. Lulako masih 2.550.000. 2.550.000. Lutama masih kita. Pemuda atau dia pa yote talu pa ta nama sero jadi jumlah total bangar yung lulako to mangura 1.600.000. Betul pa lulako to mangura 1.600.000. Talu pa to ta nama maya ku klub kampang mo. Dako pa to namin kilala na bayak kalenay. Ya. Jadi ya betul ku parampol ako kita masolanasan ure sumanga umako dini mania binangkada buang kada tengkakede kang puina ni nana kuma tatontong si pagari solanasan pa tontong si tuntun tua si tande
paraya. Udah semangat buang potong pasak itu. Ya telah lakonan tondok. Nah, malah ko miminalis na lalu lakona da Sawisma, lalu lakona to Mangura, lalu lakona Masigi. Hindi ko mimiyala to sen. Tak kula malam beto sen sa tak ada pakalo di bawang to sen. Pura pakalon na iya, jadi hindi ko miyalay indalan nala tondok, inda da Masigi, da Sawisma, dependahara da Sawisma si apa kasangan na tondok. Cempaka, malah ko may dependahara na miyalay sen mi. Ibu Nur apa kalau nana atau yo masih gitu. Oke, kasihan Sinong Kendolo. Udah semangat keluarga. Terima kasih keluarga yang sudah mantau dari jauh. Ini semua daging malanada atau pembagian daging secara adat dan tradisi di kampung kami sudah selesai dilaksanakan. Daging-dagingnya sudah dibagikan kepada masyarakat, ada kepalanya dibagikan kepada tongkonan dan dari mana asalnya yang meninggal ini, dan juga kepada tongkonan-tongkonan keperengesan di kampung. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.